yazi bazalwane ngakhumbula ukuthi bengisakhula bazalwane kusho ukuthi uSathane kwakufanele ukuthi wangithola ndingekasindiswa kwanele ukuthi igazi likaKristu Jesu lehlele nako yami impilo haleluya wanqotha uSathane bazalwane ngangibana amaphupho engiwaphuphayo nganginento engizibonayo abantu belele ngingalele haleluya ngangithi uma ngivuka ngimbalisele ekseni ngithi mama ngibona into eso mama ngibona into eso haleluya I remember komnyaka it was 1990 uma ngenza umatric haleluya uma sibukele iscary movie eVarsity amen sasikuwinter school uma ngiyibona lento engiyibona ngithi this is the thing engayibona isehle embhedeni kamama uma ifika emva kocango yaphela emehlweni haleluya into eyayingathi ihlutywe inyama le haleluya ubuku ibona inkomo mayihlahlelwe inwele ingathi zishile icala igqoke ipinifo eyihafu haleluya inyawo ezingathi zinqunyuliwe kodwa uma ngimamele haleluya isponje sasilala kuso nosisi wami sayisisponje esasikhaviwe umunyathele emazantsi umoya wophakama la ngasenhla uma inyathele emazantsi ezinyaweni eningibhekile inyanga ikhanyisile phandle akuzange ukuthi fu isponje siphakame ngasenhla uma makavuka ekseni uyodlula sidonsana ngengubo naye into ngiyayibona inginodoli haleluya iyagijima from emanhla ebhedi yoshona emazantsi ngithi mama nangu nodoli egijima phansi kwebhedi so bazalwana uSathane kwakudala engizama but ngiphakamisa igama likaKristu Jesu ekseni haleluya ukuthi nawe ungamthatha uqiniseke umenzo wakho haleluya uyabiyelana uJesu haleluya ingani nangesikhathi haleluya esevule ikhoba uJobe uyambuza uNkulunkulu ukuthi ubuya kuphi uthi ngibuye kuhambahambeni ekuthuthethuthe nemhlabeni uthi ngiqalile na umkhonzi wami uJobe athi ngani umbiyele nje bazalwane ngizophakamisa amandla egazi likaKristu Jesu ukuthi ngibiyelwe lithi izwi lenkosi ngifana nentaba yaseZiyoni yona engqongiwe haleluya akusiyizi ukuthi uSathane angifumane haleluya ngibuyela bazalwane ukunqatshiswa kwempilo yami ukunqatshiswa kwekhona kwakho ukukholwa kwami egazini likaKristu Jesu haleluya kulamalanga bazalwane bekuvuka izwi empilweni yami lapha ethi uJesu ubambisisa lokho sokufumene kuba ngiyabuya masinyane bazalwane nagenela kokunye ukothuka nakokunye ukuthuthumela haleluya lapha ethi uJesu onqobayo ngiyohlala naye haleluya ezulwini uthi njengokuba nami ndanqoba nami ndengisa ngasho ngayohlala noBaba ezulwini haleluya so kavuka ukuthi empilweni yami mangibe ready imihla ngemihla bazalwane ngabona ukufa kungeyonto ngathi uma ngibheka futhi sengilala ngithi yazi uNkulunkulu I used to be scared yazi uSathane bazalwane ukhayifaka ingcinge engqondweni haleluya kuba ngikhumbula komnye unyaka uma ngiqeda ukuextend indlu bazalwane kwangena abafana endlini haleluya baqhekeze ifestile ngiyi1 endlini haleluya ngathi uma ngivula ngidonsa ilight ngingaqedi bazalwane even ukujubhisha endlini uma ngilayita ngangidonsa intambo ngayidonsa intambo kwalayita ndavula ifestile ndakhwaza abantwana base next door bavele baphuma bazalwane othotsi babaleka haleluya so bebuye ukuthi bazalwane mango December ubuye la ngamangwe engqondweni so ngibonga ukuthi bazalwane uNkulunkulu uyicimile haleluya sengilala bazalwane ngilala bazalwane ngingazikhumbuli noba nikhenda phupha haleluya uNkulunkulu bazalwane uyanginceda impilo yami ngilala kuba lithi izwi lakhe uyasazi isikhathi sokuthi ndehlelwe kubuthongo uyasazi isikhathi sokuthi manje makangivuse haleluya khona bazalwane abantu abalalayo bangabisavuka haleluya khona abalalayo ubuthongo bungabikho kodwa bazalwane ngizophakamisa igama likaKristu Jesu ekseni ngizophakamisa amandla aya azuza impilo yami amandla bazalwane ayinceda impilo yami sengisemsebenzini ababhuthe engisebenza nabo bazalwane angiyona inkinga haleluya esitratini engiphila kuso bazalwane angiyona inkinga kobaba haleluya kuba bazalwane kuke bekhona la fiye yokuthi uma ufika uyintombazane lokushini uzohlala phakathi komama abaye bangahlaliseki bazalwane ufike bemane bebheka ukuthi namhlanje haleluya uphuma uyapi okay sesimqalela isikhathi ngesikhathi eso uyaphuma uthi uye emsebenzini ngesikhathi eso uyabuya emsebenzini ngesikhathi eso uyaphuma uye enkonzweni bazalwane kwama ayikho imoto mayo angithuthwa bazalwane angibuthi bazalwane anginasi isizungu haleluya uma ngiqala ngiba nesizungu ngithatha icilongo bazalwane ngilistadishe haleluya ngithatha iBhayibheli bazalwane ngithatha incwadi ngiyistadishe ngibese ngithi umoya engcwele leli lizwe engizolifunda ngicela ulihlahlele libe simple ngithi uma ngilidla liphile nami ngiliphilele haleluya
bazalwane ngiphakamisa amandla. Recently bazalwane bengigodukile ngibuye nge6 kaJulayi. Haleluya. uNkulunkulu uyayigwegwelezisa impilo yethu sihambile nabantwana. Apho bazalwane kusho ukuthi bekufanele ukuthi baye baphuma abantu abaye balalela amateksi. Haleluya. Is either iteksi esihamba ngayo ibizodutshulwa angazi bazalwane. So lo bhuti usitshela ukuthi uma sesigwegwelezile sayishiya enye idolophu encane ba sayisaflya bazalwane sakhe sabusiswa nguNkulunkulu. Haleluya. Sakhe safamba emoyeni. Haleluya. Sayolenda haleluya eEast London. Uma sesisuke eEast London sithatha iteksi. So lo bhuti uthi ongu-driver apha endleleni bazalwane kufuneka bekhuphe i2.8 uma bedlule eButterworth. Uma ungayikhuphanga bazalwane i2.8 kufuneka uyikhuphe kwenye idolophu encane eyidutshwa. Haleluya. So yena kanayo i2.8 kufuneka manje bazalwane sigwegweleze. So mina ngiyabuza ukuthi uma le 2.8 ungenayo kwenzakalani ngathi? Bazalwane ngathi uNkulunkulu ngeke usuke nathi eJoburg uzosibulala ekhaya sesifikile. Sibulawe ngabantu abangazukwaziwa, sibulawe ngezibhamu ekuzothi uma kubhekwa ibezi izibhamu ezilistiwe ezihlala zibulala abantu. Bazalwane uNkulunkulu wawuza umkhuleko wami. Sagwegweleza sihamba kwigravel engenandlela ehamba inkomo, saze sayophumela sawungena endleleni ephuma eGcuwa. Xa sifika bazalwane eDutshwa uNkulunkulu waphinde wasisibekela sawela sedlule eDutshwa. Haleluya. So ngizophakamisa lo mandla. Ngathi uma ngimbalisela bazalwane wangcwenga inyembezi. Ngathi mama mkhulu ongakithi unosezweni. uNkulunkulu uye wasigwegwelezisa. Bazalwane ngiphakamisa amandla angiphezi. Yazi ngithi uma ngihleli ndedwa bazalwane kube ngathi ngathatha isitulo ngihlale phansi ngimxoxele ngiqale phansi ubufakazi. Bazalwane uma ngingaqala ungaphela inyanga kuphela unyaka lokho ngipeja bazalwane kodwa ngiphakamisa amandla ayinceda impilo yami. Ngiphakamisa amandla. Haleluya. Anceda impilo yabafowethu, ayinceda impilo kamama. Haleluya. Ngeke ngathi mangihleli bazalwane la emalangeni ngathi uNkulunkulu uyamnceda umuntu wakho. Haleluya. Ubaba uthe before ahambe emhlabeni haleluya wasabela izinto. So bathathu mimi nosisi wami noma ngumgidi. Haleluya. Wasabela izinto ephila. Uma sekuthiwa bazalwane kule veki edlule kuchitha impahla katata ngagcwala injabulo ngathi uNkulunkulu kanti umuntu uvela umgijimele nje kanje engazelele. Haleluya. uNkulunkulu akavumanga ukuthi sabelwe thina impahla. Utata sekadlule emhlabeni ezethu izipho sisifumene utata ephila. Haleluya. Ngiphinde ngizibuza ukuthi uNkulunkulu kungani mina uvele ungiphilise ngathi ekhaya ngiyi-firstborn kodwa ningu-number 4. Utata uma kaphila bazalwane esipha ezizipho ubiza mina kuqala. Bakhona abadala kunami. Haleluya. Khona uma umgidi mudala kunami kodwa ubaba wavele wabiza mina wangibeka la wathi khethe yakho. Haleluya. Ngayikhetha ngabuye ngajonga ngathi hayi ingathi le angikhethe leyo na ngithandisise. Ngiyabuza ngithi baba ningaphinde ngikhethe na? Uthi khetha. So bazalwane uyazi uNkulunkulu usenza sibe ngabokuqala. Haleluya. Kuba usho naye ezwini lakhe uthi thina sizinhloko siyona imisila. Haleluya bazalwane. Ngalokho bazalwane ngiphakamisa nje amandla asegazini likaKristu Jesu, amandla asegameni likaKristu Jesu engisindiswa ngalo imihla ngemihla. Bazalwane phile ngithi engibongayo ukuthi umoya engcwele bazalwane uyangiduduza imihla ngemihla. Haleluya. Njengamanje ekhaya bazalwane okuphinde kwashonwa omnye wakwifamily yakulotata. Manje uma kakhuluma ugeli namhlanje ekseni ethi sisandiswa ngiyagula. Ngithi yazini umoya engcwele ngalandlela aye wasiduduza ngaye ekhaya kwayofinyelela enhlizweni lapho bekunenxeba. Bazalwane angizange ngikwazi mina ukhala. Kwathi uma kuthiwa ubaba kasekho emhlabeni ngadumisa inkosi. Haleluya. Yangithuthuze kama namanje bazalwane ngikhendothuke ndizibuza ba is it normal? Is it normal moya engcwele? Buye ngithi inkosi ngiyaxolisa. Vele uma ndikuwe kunormal because uNkulunkulu bazalwane uyaduduzana. So sengiyamduduza naye ngithi yazini umoya engcwele uyofika thinte ngesandla sasezulwini apho thina amazwi wethu afika nje abethe okwamanzi angene ehanisini. Ihanise lithi ngene emanzini liphume lomile. Bazalwane ngimbonga kakhulu uNkulunkulu ngendlela eyisimanga ukungiphephisa even endleleni ngisemsebenzini, ukungiphephisa sengihlele endlini ngilele ngivuka bazalwane ngihlele ngiyamdumisa imihla ngemihla. Amen.